Iyi ni radio BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19 25 31 na 41 ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12 n'igice ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Wiriwe woteza amatwi BBC gahuza miryango aho uri hose ku isi, kaze kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambura mu kanya kuri uyu wa gatatu tariki ya 2 z'ukwa karindwi. Urukiko muri Bangladesh rwakatiye minisitiri w'intebe wahiritswe ku butegetsi Sheikh Hasina gufungwa amezi 6 kubera guhamwa no gusuzugura urukiko. Mu Rwanda imijyi ikomeje kuba inzozi z'abenshi biganje mu rubyiruko mu ruhunga ibice by'icyaro rukomokamo mu nzozi zo gushakisha imibereho myiza mu murwa mukuru, ariko ngo ibintu sihaye. Ushobora kwinjiza amafaranga 100,000 ariko ukazigama amafaranga 0. Hari n'imikino ndetse n'ikiganiro cy'abagore nk'uko bisanzwe buri wa gatatu. Ibyo byose n'ibindi bikubiye muri amakuru ni mu kanya, nyuma yuko Nina Iradukunda abagezaho incamake y'andi makuru y'ingenzi avugwa ku isi. Sean Diddy Combs, umuririmbyi w'umunyamerika urangiranwa w'umudiho wa rap, yahamijwe ivyaha bibiri byo gushora abantu mu busambanyi, ariko ntiyahamwe n'ibindi vyaha bikomeye yagirizwa. Ubashobora guhabwa ibihano bibiri byo gufungwa imyaka 10 kubera ivyo vyaha bibiri vyerekeye abakobwa babiri bahora akundana nabo. Aba bombi bavuze ko Combs yabakoreye ihohoterwa ku mubiri no kubijanye n'igitsina. Abagize umugwi ucurubanza uzwi nka jury basanze atacaha yagirwa cyo kwinjiza amafaranga ku buryo butemewe no ku vyaha bibiri byo gucuruza abantu ku vy'igitsina. Ivyo vyaha bikaba biherekezwe n'igihano cyo gufunga ubuzima bwose. Ku mugoroba w'uyu munsi izo mpande zompi ziratanga imvo zotuma Combs yorekurwa vy'agateganyo hatanze ingwate. Ukraine yaseruye impungenge ifise zuko ingingo yafashwe n'ubutegetsi bwa President Trump yo guhagarika ibigwanisho bimwe bimwe Amerika irungika i Kiev yoshobora gutuma Uburusiya bugira akanyarigabo. Washington ntiyatangaje ibigwanisho bizogirwa ingaruka, ariko bivugwa ko harimwo ibisasu byo kwikingira ibitero byo mu kirere byo mu bwoko bwa za misile Patriot n'ibisasu biraswa n'inkoho za muzinga. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Ukraine bwatumiye ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu bwa Ukraine bwatumiye umunyapolitiki w'umunyamerika mu biganiro. Inkuru ya Paul Adams mwumva mwijwi rya Jean-Claude Mwambutsa. Bimwe mu bisobanuro biri mu itangazo rya Pentagon bisari byatunguye abategetsi ba Ukraine. Impungenge ku bigenerwa Ukraine zisa naho atari nshya, ariko ushinzwe ibikorwa mu biro bihagarariye Amerika i Kiev yahamagajwe gusobanura uko ibintu bimeze. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuze ko ugutinda cyangwa ukujijinganya uko ariko kose mu gushyigikira Ukraine gisirikare byashishikariza uwatangije intambara kuyikomeza kurusha uko byaba byerekeza ku mahoro. Ibiro bya Perezida Zelensky byo byagaragaje icyizere ko iminsi iri imbere ishobora kuzasobanura aho ibintu byerekeza. Uburyo bwo kwirinda bwa Patriots ndetse n'ibisasu bya misile ziraswa n'indege za F-16 ni ingenzi ku gukingira Ukraine ibitero byo mu kirere bidasiba. Umuhari amaso wavuze kuri hweza ibisabo bishasha byo guhagarika intambara muri Gaza, uvuga ko intumbero zawo ziguma guhagarika ubushotoranyi bwa Israel no gutahukana ingabo zayo. Uwo mugwi w'abanyapalestina uvuga ko uri kuragira ibiganiro ugashima twigoro twabahuza. Uwo mugambi w'amasezerano wo guhagarika intambara y'imisi 60 no kurekura abantu bafashwe bunyagano yatangajwe na President Trump. Yavuze ko leta ya Israel yavyemeye, ariko hari amakuru avuga ko abashikiranganje bamwe basimbaraye ku matwara ya kera bazwi nk'aba far right n'ubu batemeranya nayo, mu gihe umushikiranganje wa mbere Benjamin Netanyahu yongeye gushimika ko yifuza kurandura Hamas. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango.
indongozi za Hamas zagirije ubuhemu no gukorana n'imigwi y'abansi Yasser Abu Shabab, umurongozi w'umuhari bakebana witwaje ibigwanisho urwanira mu bumanuko bwa Gaza. Bategetse Yasser kwishikana ngo ashirwe urubanza. Ni inkuru ya Temesgen Debesey, mwumva mwijwi rya Jacques Nitegeka. Hamas yashinje Yasser Abu Shabab gukorana na Israeli no gusahura imfashanyo yagenewe abari mu kaga. Uyu mutwe wasabye abaturage kumenyesha aho aherereye i Rafah, aka gace kakaba kagenzurwa na Israeli muri kino gihe. Abu Shabab hakana ibyaregwa, akavuga ko itsinda rye riherekeza kandi rikarinda imodoka zitwaye imfashanyo. Ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe ubutabazi biherutse gutangaza ko udutsiko tw'abagizi ba nabi dusahura imfashanyo mu gihe ingabo za Israeli zirebera. Abu Shabab wahoze afunzwe na Hamas azira ibyaha bijyanye n'ibiyobyabwenge, bivuga ko yatorotse amakimbirane atangiye nyuma y'igitero cyo kwa 7 z'ukwezi kwa 10. Israeli yiyemereye ko hari umutwe witwaje intwaro muri Gaza urwanya Hamas ishyigikiye. Abakozi b'ishiramwe mpuzamakungu ONU bare mu butumwa muri Sudani y'Epfo bavuga ko ubugizi bwa nabi bukorerwa abasivile bwongerekanye cyane mu mezi aheze mu gihe imishamirano yadutse hagati ya President Salva Kiir n'icegera ciwe Riek Machar. ONU ivuga ko abasivile barenga 750 bishwe, hafi nk'abo barakomereka mu mezi 3 ya mbere y'uyu mwaka. Ivuga ko ubugizi bwa nabi bwiyongereye cyane mu kwezi kwa 3 igihe yatangura urugamba rwo kuja ku butegetsi rwashikanye mu gutabwa muri yombi kwa Bwana Machar. Face Zaba, umuyobozi rurangira w'ikinyamakuru cyo muri Zimbabwe, araza kumara ijoro rya kabiri mu gasho inyuma y'aho ingingo yo gusaba gufungurwa by'agateganyo isubitswe. Zaba aregwa gucafuza ubutegetsi bwa President Emmerson Mnangagwa akoresheje ibicapo byo gutwenza byasohotse mu kinyamakuru ca Zimbabwe Independent. Iyo nkuru yadondora Zimbabwe nk'igihugu c'abanyagitugu gifasha ababanyi baco kwiba amatora. Leta ivuga ko iyo ngingo yari gushobora gutuma abantu bagira urwango kuri perezida. Ishiramwe gitangazamakuru n'iry'uburenganzira bwa muntu rivuga ko gufungwa kwa Zaba bihungabanya umwidigevyo byo gushikiriza ivyiyumviro. Frida. Urakoze Nina, iradukunda kuri ayo makuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye. Urukiko muri Bangladesh rwakatiye minisitiri w'intebe wahiritswe ku butegetsi Sheikh Hasina gufungwa amezi 6 kubera guhamwa no gusuzugura urukiko. Rwahamije Madamu Hasina uri mu buhungiro mu Buhinde icyaha gishingiye ku magambo yavuze mu kwezi kwa 12. Abashinjacyaha bemeza ko yateye ubwoba batanga buhamya. Inkuru ya Ambarasani Ethirajan muragizwaho na Robert Patrick Misigaro. Nigo rubanza rwa mbere ruciriwe uwahoze ari umushikiranganje wa mbere wa Bangladesh kuvaho ahungiye akajideli nyuma y'imigumuko yo mu mwaka uheze yaheraheje ubutegetsi bw'iyo bw'umukazo bwari bumaze imyaka 15. Umushinjacyaha mukuru yavuze ko Madamu Hasina azofungwa umunsi azogaruka muri Bangladesh canke kishikiriza sentare. Madamu Hasina ntiyishuye guhamagazwa ngo yitabe sentare, kandi umugambwe wiwe wavuze ko ari urubanza rw'inkinamico rufise intumbero za politike. Ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abantu 1400 bishwe mu ndwi iyo migumuko yamaze. Madamu Hasina asanzwe yagirizwa ivyaha vyo guhohotera ikiremwa muntu mu rundi rubanza. Ivyo vyaha arabihakana. Leta fata kibanza yamusubiriye ivuga ko itegekanya gutunganya amatora mashasha mu ntango z'umwakuza. Tujye mu Rwanda aho imijyi ikomeje kuba inzozi za benshi mu rubyiruko ruhunga ibice by'icyaro rukomokamo mu rwego rwo gushakisha imibereho myiza mu murwa mukuru. Nubwo benshi bagana i Kigali, hari n'indi mijyi ariko ikomeye yabaye nyabagendwa. Ibura ry'imirimo ndetse n'ubukene bw'imiryango biza ku isonga y'impamvu zituma abiganje mu rubyiruko nyine birukira mu mijyi ku bwinshi. Abategetsi mu mujyi wa Kigali bavuga ko abawutuye biyongera ku muvuduko uhambaye, bikagira ingaruka ku nzego z'ubuzima zitandukanye zirimo nk'amacumbi, ubuvuzi n'ingendo. Umujyi wa Kigali ukavuga ko ubu bwiyongere bw'abatuye umujyi busaba impinduka nyinshi mu myubakire ndetse n'amacumbi n'ibindi bikorwa remezo byo kubakira. Inkuru mugezweho na Jean Claude Mwambutsa. Umubyeyi arikokora akora uko ashoboye kugira ngo wa mwana ace mu ishuri.
hariya mu ishuri rero. Uyu musore wansabye kuzigama umwirondoro we twahuriye mu mujyi wa Musanze mu ntara y'Amajyaruguru yambwiye ko yavuye iwabo mu cyaro mu karere ka Nyamasheke kuko yabonaga nta mahirwe ahari yo kubona akazi nyuma yo kurangiza amashuri yisumbuye, ariko ntabone amafaranga yo kwiyishyurira kaminuza. Ngo yabanje kunyura mu mujyi wa Kigali ubuzima buranga, yingira inama yo kwerekeza mu majyaruguru y'igihugu aho ubu amaze imyaka 5 gusa. Aha naho nubwo avuga ko hari igihe abona amafaranga ngo uko aza ni nako agenda. Kuri we ngo mbere yo gufata icyemezo cyo guhaguruka ku ivuko umuntu yari akwiye kubanza gutekereza kabiri. Ushobora kwinjiza amafaranga 100,000 ariko ukazigama amafaranga 0. Nubwo wakinjiza amafaranga 3,000 ariko wenda ukazigama amafaranga 700, ariko ari mu rugo aho atishyura inzu, ntiyishyura amazi, ntiyishyura umuriro, ashobora kujya kwa runaka akamukopa ibintu agahera kuri ya mahirwe, noneho akazabasha kujya mu mujyi afite ubushobozi. Burya akenshi iyo ufite ahantu ho kuba, ufite ibyo kurya, nta hantu utaba. Ntabwo ari wenyine wavuye iwabo akerekeza mu mujyi yibaza kuhabona ubuzima bwiza. Umusaza Werarisi Rusibande wo mu karere ka Muhanga yambwiye ko afite abana 3 bagiye mu mujyi wa Kigali bavuga ko bagiye gushaka amafaranga. Mubajije niba aba bana be bagiye mu mujyi baragize icyo bageraho, we asa n'utabyizeye. Hari igihe naza ukabona nta n'ikintu azanye, ntiyanagufashije ngo muhinge na ka gasambu ufite gato, byamuyobera akaza kwicara mu rugo. Baba bagiye gushaka gukira ngo twebwe ngo twabayeho nabi, ngo bakaba abashoferi bakaba abamotari, niko bagenda bavuga. Ariko hari ukabona hari igihe baziye nta kintu bafite, ari nk'ibishoboka yahaguma hano tugafatanya gukora, ariko ubutaka ni buto. Nanjye ubwanjye ndahakora ntihampaze. Imibare icishiriza ivuga ko bagera kuri 1,300,000 batuye mu mujyi wa Kigali. Benshi muri aba ni abafite amikoro aciriritse batoroherwa no kubona inzu zo gukodesha ku giciro bashoboye. Uyu musore utuye mu nkengero z'umujyi wa Kigali awukoreramo akazi ka buri munsi, avuga ko mu bimugora ku isonga haza ikibazo cy'icumbi. Aba bantu bubaka amazu yabo ku giti cyabo bagiye bashyiraho ibiciro biri hasi. Umuntu arubaka inzu zigera nko kuri 5 ariko ugasanga igiciro cyo hasi gishoboka ko umuntu ayikodeshaho ni 120,000 ni 160,000. Nabayo ngayo niyo ari makeya. So twumva ko leta igize ukuntu yadufasha ibiciro bakabimanura, cyangwa se hakabaho ko bubaka amazu, akaba ari bo bubaka amazu bakayagenera igiciro runaka kiri hasi ku buryo n'umuturage wo hasi abasha kwibonamo. Ari hejuru cyane, ikindi nta nubwo naboneka busibye no kuba ari no hejuru. Ikibazo cy'amacumbi cyane cyane mu mujyi wa Kigali kiza mu biri ku isonga y'ibyo leta ivuga ko ihangayikiye. Nubwo icumbi atari cyo kibazo cyonyine cyongerwa n'aba binjira, Minisitiri w'ibikorwa remezo Jimmy Gasore avuga ko iki aricyo giteye inkeke. Ubona ko abantu benshi bari gushyira imbaraga mu gutunga inzu z'insirimu zihenzemo, kuko nizo zigira abakodesha benshi kandi bishyura menshi. Leta rero dushyira imbaraga cyane noneho mu kuvuga ngo na za nzu za make ziboneke. Murebye nk'uyu mushinga turi gukora hano muri Mpazi, umushinga wari housing, aho dufata abantu basanzwe batuye ahantu hadatunganyije neza tukahubaka inzu, wari uhatuye akongera agashyirwamo akahatura, ariko noneho tukubaka tujya hejuru. Bisobanura ngo n'abakodesha inzu zihendutse bazabona aho bakodesha. Ntabwo rero buri wese yavuga ngo azaharanira gutunga inzu mu mujyi, ariko icyo tugomba guharanira nuko buri wese azabona ahatura mu mujyi kandi akahishyura mu bushobozi bwe. Mu rwego rwo kugabanya umubare w'abinjira mu mujyi gushaka amaramuko, leta y'u Rwanda yamaze gufata umwanzuro wo guhanga imijyi mishya yunganira uwa Kigali. Bizasaba kongerera ubushobozi n'amahirwe y'ubukungu imijyi nk'uwa Huye, Musanze, Rubavu n'iyindi. Leta kandi ishishikariza abashoramari gutekereza n'icyaro. Ibi ngo bizatuma urubyiruko rutirukira mu mujyi wa Kigali mu gihe bazaba babona hafi yabo amahirwe y'ishoramari. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuza Miryango, i Kigali. Iyo nkuru ya Jean-Claude Mwambutsa yatugejeje ku isaa 1 zibura iminota 17 mu Rwanda no mu Burundi. Iyi ni BBC Gahuza Miryango yumva no kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri bbcgahuza.com. Mu kanya turagaruka ku makuru arambuye nyuma karuko gato cyane. Ni Prudence Njumva. Mu makuru yacu yo kuwa mbere tariki ya 30/6 muri uyu mwaka wa 2025 twabagejejeho inkuru y'ikiganiro n'abanyamakuru cyari cyatanzwe mu mpera z'icyumweru gishize mu Bubiligi n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi akorera hanze y'igihugu. Icyo kiganiro cyatanzwe n'amashyaka cyangwa amahuriro ya politike arimo Sefor Arusha, Seneri Ngeri ya Rugamba na MAP Burundi Buhire.
muri ayo makuru yacu ku wa mbere mwumvise umukuru wa sefor arusha Frederic Bamvuginyumvira atangaza ko hageze ko ubutegetsi mu Burundi buhindurwa hakoreshejwe intwaro ngo kuko mu magambo ye izindi nzira zananiranye. Umuhari MAP Burundi Buhire wahise usohora itangazo uvuga ko ibyo Bwana Bamvuginyumvira yavuze atabivuze mu izina rya MAP Burundi Buhire ngo kuko adaserukiye uwo muhari. Twashatse abo rero muri uwo muhari, maze mugenzi wanjye Robert Patrick Misigaro avugana n'umukuru wawo Emery Igiraneza atangira amubwira icyo batishimiye mu byavuzwe. Twebwe twagiye muri conference de presse nk'umuhari MAP Burundi Buhire, ibyo twavuze mwarabyumvise biracari ku rubuga rwaho iyo conference de presse yabereye. Ni ukuvuga yuko ari ibintu uwari wese ashobora kugenda akumviriza. Hanyuma Bamvuginyumvira urazi yuko adaserukira MAP Burundi Buhire, nta nubwo ari muri MAP Burundi Buhire. Mu by'ukuri sinitayeho cyane ibyo yavuze, nitaye ku byo BBC Gahuzamiryango yashikirije ituvuga mu mazina yuko turi mu runani rwemeranya n'ibyo uwo muntu yashikirije. Ngaka rero akaryo murakaronse ku batwumviriza bose, mwebwe MAP Burundi Buhire muhagaze he kuri ico kibazo cyo gukoresha umuheto mu guhindura ibyo muvuga ko bitagenda neza mu Burundi? MAP Burundi Buhire iramaze kuvuga inshuro nyinshi ku bibazo biraba Uburundi n'umuti vyotoregwa. Igihe cose bibaye ngombwa yuko hariho iyindi ngendo dufata, nk'uko twama tubigira, tubicisha mu buryo busanzwe, uburyo dutangamwo umuco w'ibintu. Igihe cose ikintu tubona yuko atari ngombwa kukivugira ku mugaragaro, canke tutaragira ico tugikozeko, canke naho kubera impamvu nyinshi dufise ukundi dushaka ko abo dushaka ko babimenya, tubikora gutyo. Ntitutuma umuntu tutari kumwe canke ngo bice mu nzira zitamenyerewe. Yego Bwana Eric, ivyo twavyumvise kandi mwabitomoye neza yuko atawubavugira ivyo mwebwe nyene mutitomore kandi ufite uburyo bwo kubivuga. Mugabo ngarutse ku kibazo nenda babajije, kuko bisa nko kumengo ni naco cyatumye muhaguruka mukavuga muti uwo muntu yavuze ntiyatuvugiye. Ku bwanyu kuba ariko batwumviriza ku kibazo cyo guhindura ibintu mu Burundi biciye mu muheto, mwebwe muhagaze he? Ubwa mbere hoho nta hantu na hamwe handitse yuko ibintu bigomba guhinduka biciye mu muheto gusa. Biranatangaje ko ico kiba ikibazo nyamukuru, ariko kimwe mu bizwi nuko inzira zose zishoboka zemewe n'amategeko zishobora gukoreshwa n'abanyagihugu n'abantu baba mu gihugu runaka mu gihe bumva yuko ubutegetsi bushobora guhinduka. Kandi n'iyo nzira yo gukoresha inguvu turamaze kubibona ahantu henshi, ni ukuvuga yuko ari inzira nayo nyene ifite amategeko ayigenga. Ariko umuhari MAP Burundi Buhire inzira yose duhisemwo bivuga ku mugaragaro. Ubu abarundi bose barazi inzira twashize imbere, kandi biri ku masite yacu, biri mu makomunike dutanga, biri mu biganiro tugira. Nta murundi atazi inzira MAP Burundi Buhire yahisemo. Ariko iyo nayo niyo yaba ngombwa yuko tuyihitamwo, tuzoyivuga twebwe nyene tuyivugiye tuyemanga, atari abantu tutatumye bayituvugira. Ngira ngo ababumva barumvise neza aho muhagaze, barumvise neza ico mutashimye mu vyaciye mu makuru y'iwacu. Mugabo kandi nkashaka no kuvuga yuko twumvise ivyo mudushikirije, mugira muti bishitse tukabona ko guhindura ubutegetsi mu Burundi hakoresheje muheto ariyo nzira, muti muzovyivugira. Mugabo mukavuga muti si ibintu tuvuga ko tutokoresha, mugabo muti ntiharagera. Noba ndabumvise neza. Nukuri utwumvise neza, tuvuga nk'uko Mandela yabivuze, tuvuga nk'uko Martin Luther King yabivuze, tuvuga nk'uko abandi bantu bose uzi nk'umumenyesha makuru babivuze, tuvuga nk'uko amategeko mpuzamakungu agenga ivy'intambara abivuga. Nta kintu na kimwe gitangaje muri ibi. Hamwe bibaye ngombwa yuko abantu bafata bagakoresha inguvu mu gutuma ubutegetsi buriko bukora nabi,
buhinduka ibyo tuzobikora. Ntibizaba ari bishasha mu Burundi, ntibizaba ari bishasha mu karere, ni ibintu bifite ingene bikorwa kandi bifite n'ingene bivugwa n'abo vyega. uwo akaba rero yari Emery Igiraneza wavuganaga na Robert Patrick Misigaro. Reka noneho ijambo Yves Bucyana mu mikino. Imikino kuri BBC gahuza miryango. Mwireho neza mu makuru y'imikino. Mpere muri basketball mu kanya ku isaha ya saa moya muri BK Arena i Kigali ruraba rwambikanye hagati ya APR Basketball na REG. Bagomba gukina imikino 7 yose yo kwikiranura. Wa mbere nuwo ukinwa mu kanya, ariko ikipe izatanga indi intsinzi enye izahita yegukana igikombe cya shampiyona 2025. Tujye mu gikombe cy'isi cy'amakipe. Real Madrid na Borussia Dortmund nizo za nyuma zaraye zibonye itike ya kimwe cya kane kirangiza. Real Madrid yaraye isezera ikipe ya Juventus itsinze igitego kimwe ku busa, naho Borussia Dortmund isezera Monterrey yo muri Mexico itsinze 2-1. Aya makipe yombi azanahura muri kimwe cya kane kuwa gatandatu. Gusa ikivugwa cyane kuri uyu mukino nuko abavandimwe babiri Jude Bellingham wa Real Madrid na murumuna we Jobe ukinira ikipe ya Dortmund batagihuye nk'uko benshi bari babyiteze. Jobe yaraye abonye ikarita y'umuhondo ya kabiri muri iri rushanwa imukumira kuzakina umukino ukurikiyeho nk'uko amategeko abivuga. Indi mikino ya kimwe cya kane iteganyijwe kuwa gatanu. Fluminense ya Brazil izahura na Al Hilal ya Saudiya. Palmeiras ya Brazil izakina na Chelsea. Kuwa gatandatu Paris Saint-Germain mu mukino w'ishiraniro ikazahura na Bayern Munich. Ku mugabane w'Urayi ruracyakururana hagati y'ikipe ya Crystal Palace na UEFA. Ikipe ya Palace yavuze ko iziyambaza inkiko mu gihe UEFA yaba iyangiye kuzakina imikino ya Europa League. Ikipe ya Crystal Palace yatangiye kugira impungenge zishingiye kuba UEFA iri gukerereza gutangaza umwanzuro kwemerera cyangwa guhakanira iyo kipe kuzakina imikino ya Europa League umwaka utaha. Umwanzuro wagombaga gutangwa tariki 27 z'ukwa gatandatu bigasubikwa. Crystal Palace na Lyon yo mu Bufaransa zihuriye ku munyamigabane umwe, umunyamerika John Textor. Bikaba bitemewe mu mategeko ya UEFA ko ayo makipe yahurira mu irushanwa rimwe rya Europa League. UEFA yavuze ko umwanzuro wayo izawutanga nyuma y'icyemezo kizaturuka ku bujurire bw'ikipe ya Lyon. Soreze ku makuru y'igura n'igurisha ry'abakinnyi. Ikipe ya Arsenal yamaze kwibikaho uwahoze ari umunyezamu wa Chelsea umunya-Espagne Kepa Arrizabalaga kuri miliyoni 5 z'amapaundi. Uyu munyezamu Kepa w'imyaka 30 kugeza ubu niwe munyezamu wa mbere uhenze ku isi kuko yaguzwe na Chelsea muri 2018 avuye muri Athletic Bilbao yo muri Espagne kuri miliyoni 71 z'amapaundi. Aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nabateguriye uyu munsi. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza miryango muri Afrika no kwisi yose. Mu kiganiro runana cyo kuri wa kane twabateguriye Leya hanaye nahani wawe ko ntakumvise ukingura umuryango winjiye ute kandi nsanze rurangaye urugi. Apo sinibukaga ko nifunguriye ngiye gusohora imodoka. Nari ngarutse gufata ikofi nayibagiriwe ngo njye ku kazi. Okay. None se bite? Nyine ko usanze ngiye ku kazi nabikubwira uti oke. Ni saa 12:45 kuri BBC. Tugumi Kigali ijambo ndehi Yvette Kabatesi mu kiganiro cy'abagore. Mwiriho neza. Nishimwe Inasienne ni umugore ukora ibikoresho bitandukanye byifashishwa ku bana b'impinja harimo n'ibipupe bakunze kwita ibinunusi. Nishimwe avuga ko yabonaga bikenewe cyane ku isoko ry'u Rwanda. Yiga uko yakorera ibi bikoresho mu gihugu ubusanzwe byaturukaga hanze. Twamusanze aho akorera yise Elysian Teddy Bear Limited.
nahereye ku gipupe mbona igipupe birakunze ndagurisha birakunda ndavuga ni reka nongeremo ibindi bintu niga ku bikoresho ababyeyi babyaye bakenera mu kwita ku bana babo nsanga mu gihugu ababyeyi babyara ni benshi bihita bimotiva mu gukora ibyo bintu harimo ibipupe utumoyize n'uburiri bw'abana bufite akamustikeri uduporte bebe abafatamo abana kugira ngo biborohere guterura umwana w'uruhinja ukivuka yego nibyo nkora nk'iki gipupe kidoze mu mwenda udasanzwe twajyaga tubona nko mu maduka tukibaza ko bituruka hanze ubu ngibi iki gikorwa gute nk'uko ubibona inyuma ni umwenda mo imbere harimo ipamba nk'irihe ipamba ni iringiri risanzwe yego risanzwe tuyashyira ku bitambaro byacu tukabikata tugashyira ku mashini tukadoda kikaba umwenda w'igipupe ukaza kuzuzwa neza n'ipamba dushyizemo bikaza kubyara igipupe nk'iki ngiki tugashyiraho n'amaso igipupe cyacu kikabona navuga ngo aya masaro niyo maso yego twebwe turacyakoresha amasaro nko mu Bushinwa bo bafite uburyo bateye imbere bakoramo amaso ariko mu gihe tuzaba natwe twabashije kubona ayo maso natwe tuzayakoresha ubu rero watangiye ryari umaze igihe kingana gute ubikora natangiye 2020 imyaka 5 igiye kuzura ku kwezi ugurisha nk'ibingana gute umubare ugereranije kubera ko biba bivanze n'ibindi usanga bigenda bigongana ariko ari byo byonyine nakoze nk'uko kwezi usibye ko bitashoboka 500 nabirenze kuko turanguza mu gihugu hose abantu iyo barebe by'ibi bintu baremera ko bikorerwa hano mu Rwanda ntago babanza kubyemera no kubyumva nta nubwo babizi kubera ko tubiranguza amaduka menshi yo mu mujyi nayo akagenda biranguza abandi bigasakara mu gihugu hose ntago abantu barabimenya ko bikorerwa mu Rwanda ariko turabikora Inasiye warabyize hoya ntago navuga ngo nagiye mu ishuri ndabyiga natangiriye ku gipupe kimwe kitanameze neza genda niga gake gakeya icyo nge nakoze bwa mbere cyari gisekeje ko cyari gifite fomu y'imbeba ariko no kugira umugabo ugufasha ni byiza aragiseka anyigisha uburyo nakoramo iki kiruta ndagikora nkijyanye ku isoko nyereka umucuruzi wa mbere arishima arambaza ati iki kintu niyo wagikoze abanza no kwanga kwemera ko ari nge nagikoze finally arabyemera atambwira ati noneho rero genda unkorere ibindi nka 50 ahita avance ndabimukorera ndabimuzanira komeza akazi akaba ari ujye ubiranguza abandi we bigenda bikura mbibonamo akazi nyuma yabwo nibwo haje kubonekamo n'izi product nyinshi zitandukanye uri kureba hano ngizwe nayo Elise umugabo wa Inasiene wamusekaga gitangira ubamufasha bimwe muri ibyo bikorwa ubusanzwe mu kazi ka buri munsi hari imirimo umuntu abashoboye n'iyaba adashoboye yewe rero mpari mu rwego rwo kubushyigikira umufasha wanjye mu mirimo imugoye mu kazi ke ka buri munsi ko icyo gihe umuseka yakoze igipupe gipfuye watekerezaga ko yaba ageze kuri uru rwego oya ntago nigeze mbitekereza uko urumva yanyeretse ishusho y'icyo ashaka n'icyo yakoze mbona birasekeje ku rwego rwo hejuru ariko nyuma yo kumuseka ndamubwira nti okay reka dufatanye nimba wumva ubikunze turebe ukuntu wakora ikintu kizima turabikora nkuko yabikunyuriyemo arabigurisha biragenda ariko ntago nigeze na expectinga ko ashobora kugira isoko rigari gutya nanjye aho bigeze bisigaye bintungura muri make ntabwo wamuciye intege oya ntago namuciye intege byari ibintu akunda deja naramushyigikiye aho bishoboka nkamufasha rimwe na rimwe nkajya no kumufasha gushaka amasoko Inasiene Nishimwe avuga ko yavuye kure muri uyu murimo gusa akemeza ko ataragera aho yifuza hari ahantu hanini navuye hari naho ngeze uko mu myaka 5 ntangira gukora ntaragera ku rwego rwo kuba nakigurira imashini nkikorera cyangwa se nkaba nakura imashini nkayigurira undi mugenzi wanjye tugafatanya natangiriye ku gipupe kimwe ngikoresha urushinge n'urudodo bigenda bizamuka nkoresha umutayeri nkamwishyura afite imashini ye bigera ku rwego mbasha kugura imashini zanjye ndangije rero nibwo nanjye n'izi mashini ntangira kujya noneho mbyidodera mfatanyije n'abandi bamama dukorana mu busanzwe rero ubona n'amasoko cyangwa ubusanzwe amasoko araboneka ahubwo bitewe na level ndiho nyine yuko ubushobozi butaraba ubuhagije bwo kuba nabasha guhaza amasoko mfite urugero hari ibikoresho bimwe na bimwe nyenera simbibone mu Rwanda mu gihugu bikaba bisaba ko nabitumiza hanze y'igihugu ariko mfite icyizere ko hamwe no gukora cyane tuzagera igihe tukabigeraho maze tugatanga umusaruro uhagije ku isoko
Inyasiyene Nishimwe ukora ibikoresho bitandukanye bikoreshwa ku bana b'impinja cyane cyane ibipupe by'umwenda bita ibinunusi. Ni hano rero dusoreje, muramuke neza. warakoze Yvette na Inyasiyene mwaganiraga kuri ibyo binunusi. Ni namwe mutugejeje ku musozi w'ibiganiro byacu kuri uyu wa gatatu. Ndi Prudence Nyuma, twafashwe na Abi ku buhanga bw'ibyuma. Wakoze guhitamo BBC Gahuza Miryango. Thank you.